dumediše le batheeletši go lela gausi mo ba re theeditše go gona ke dumediše le babogedi ka kua letlakela la rena la Facebook la DR Mremi wa ba dumedišago ke the right reverend Mopapa go tšwa gona kua ofising ya Professor Mremi mo e leng gore nna mmereko wa ka kua ga Professor Mremi ke go make sure lo display ga botse le go bolela ka taba ya di-product le melaetša ka moka e ba nthomago ka yona and then ke ya e fihliša gore napile e fihle setšhabeng batho ba kgone go ba le tsebo and then dilo tle di kgone go tsamaya ga botse jale a ke dumediše batho ka moka go lela kgausi magoši marena didupe le ditšhupe ke a le dumediša le baruti ka go fapana ga lena go ba go latelana ga lena ke a le dumediša tšatšing la lekgone la bobedi mo lenanegong la pitšentše kgolo mo e leng gore le tsamaya lenanego le batho ba bantšhi ba kry-a maele a mantšhi mo go lona and then le tšwela pele go gola ka mehla le mehla ebile malome ka kapa ofisi e la kua gešo e nthumile gore sa pele ke go leboge gore nanego le banna e le leswere a ke re nako nngwe go bolela malome ka kapa o ne bona o kare a o kwale jale ofisi ya gešo e nthumile gore tše le di gašago mo le di išang kua setšhabeng di a kwala batho ba fola wa tseba bone mme o mongwe maabane ge ke be ke le kua ofising o mphapolelong gore gape lanago le la pitšentše kgolo le thuša rena ka maele ka gore ba bangwe tše di bolelwago mo o kry-e le gore ke lo tše e leng gore be re tšea go diragala rena re ne re noši e ya kgonagala malome ka kapa gore motho ge go bolelwa ditaba mo goba go senka taba tšela le tšela motho a tlhalagonya ge boe re mara ga botse mose nna be ke tšea gore seemo se jalo ke nna ke beng ke le kare ga sona ke ne ke noši jale ba bantši ba bona and then ka maele a lena le go kitima le yona taba ye go ba go fihla mafelelong go kry-a tharollo motho o bona go gabotse gore mose gabotse thušo be ke tlo e kry-a empa ka lebaka la go tšhaba batho goba go mohlomong gore ge motho ga a tlile radiong a bone o kare o a poulega taba yeo re itiela matsogo and re rolela kuane ka lebaka la gore e bohlokwa batho ba kry-a maele mme o mongwe ba sampotša gore maele a lena kua radiong go kry-e nako o botse malome ka kapa gore maele a bona a re fodiša ebile a re phediša ka gore go a kgonagala malome ka kapa gore o kry-e motho e le go mogolo le ntate go ba e le koko go ba e le tate mogolo mara go ne mo a sa kweše gona jale ka nanego le o kgona go kweša gore banna e bana ya mokhuto ke tse ya kgonagala jale ke taba ya botse eo malome ka kapa ebile re rolela kuane ka ntle le go senya sebaka le gone ke tlo bolela ka di-product mara before ke tlo bolela ka di-product ke na le tsebišo ya gore kua ga Mremi ka Mokibelo go na le koša kua Mokopane mo re gorošago Magolo Rosina o tšwa kua Mokopane ba re pleke ba re ke ga Modiba ba re ga Modiba kua Mokopane and then ka Sontaga re na le koša kua ga Masemola mo e leng gore re goroša Magolo Lucky o e leng gore le yena o thasitše gona ka kua ra gore dikoša ka mokgwa wa malome ka kapa re tsebiša semmušo gore di buletše ba bantšhi ba iputša gore gane dikoša di ile kae ka gore mohlomong weekend ka weekend ba tseba re a bina jale dikoša di be di tswaletšwe ka mabaka a gore be go na le dikoma re be re hlompha polelo ya dikoma gore di kgone go phethega ka kgotso ka lebaka la gore a kry malome ka kapa motho le e ka ba ngaka goba ya ba moruti goba ya ba moprofeta o a laolwa o ka fasa ga kgoši jale ke ka mokgwa batho be ba makala be ba re butša malome ka kapa mara nako ngwe ke re motho a ka se kwešiše ga sa dule nageng ya kgoši ka gore rena jale re dula ka nageng ya kgoši mo e leng gore ya laolwa re tseba melao gore melao e sepela jang jale dikoša di lwana ka mokgwa o di buletšwe gona ka mokgwa o di buletšwe le bale be ba hloka taba ya noka malome ka kapa batho ba bantšhi ba tshwenya ke noka mo maphelong a bona ka gore batho ba hloka go hlapišiwa mo e leng gore dilo tša bona di sepele ga botse and then taba tša bona wa kry-a le gore diporofeta goba ditaelo goba dipheko ge diphekolo di kry-a le gore solution ya bona ke meetse ka bona ga a hlakane le ditaelo a kgona go rola motho se sengwe mo go yena ka lebaka la gore go na le batho ba bantšhi ba bone go le problem ya dithokolosi tše ba sepela go le tsona dinyama goba maswiswi a lego mo go bona ba iputša gore molato keng wa kry-a le gore motho wa modimo o no hloka gore a išiwe nokeng a ya go hlapišiwa ba di buletšwe gona ka mokgwa o di buletšwe la boraro le leng go raya gore re tlo ba batho ba e leng gore re ya nokeng and then ba bane go le putšišo mo godimo ka tabeng ya nokeng gore mohlomong di-transport go diga jang ge ke fetša mo ke tlo šia di-number phone and then batho ba tlo ba kgone go founa mo ke tlo bolela ka taelo e bitswang gore ke pinki wa phediša ke taelo ya mahlatse e leng gore Professor Mremi ga a kgopela medimo
o kgopetse medimo gore taelo ye e be taelo e leng gore e thuša batho ka lebaka la gore batho ba bantšhi ba ne mahlatse mo maphelong a bona. Mahlatsa ke mahlatsa e le gore a palela ko go tswelela, and then ba bangwe ke gale ba bereka mebereko, and then mebereko ba berekang ga ba kry di-promotion. Mara wa makatša ke gore o no re o le motho o le abuti ba o le sesi wa kry le gale o bereka mmereko, go o berekile mmereko wa ba le problem ya gore ga o kry promotion, mara mmereko wa o tseba go no tla batho ge ba fitlha ba no kry di-promotion wa iputša gore ganeng go diega jwang. Taba e ke bolelago ka yona bontšhi ba batho ya ba diagalelang maphelong a bona, bjale taelo e ka go ba thuša ke pinki wa phediša, and then dilo tša bone tle re kgone go sepela ga botse. Taelo eng gape ke tlo go bolela ka yona mo ke taelo ya lapa le bose. Lapa le bose ke taelo e leng gore batswadi ba bantšhi ba ba le probleme ka malapeng a bona o kry bana ba sa kwane, ba iputša gore bana ba gane molatong eng ba sa kwane. Batho ba letsogo la bararo ba kgona go dia mehlolo ya gore le no re le bana le kwana ka mogae, and then ba bereke taelo e be le gore e hlola moleko wa kry bana ba motho ba emelelane o ka re ditau mola re tseba gabotse gore bana ba motho ba swantse go emelelana, and then go mongwe ga a tshwenyiwa o la emelele ola, and then bophelo bo tswele pele ba agišane. Bjale wa kry le gore bana ba le ba fetogile manaba, and then e ba manaba e leng gore ga a loka. Bjale taelo ya lapa le bose e kgona go thuša gape o kry le gore mme le tate ga ba kwane ka mogae. Taelo e ne o berekiwa ge e fetse o berekiwa o tlo bona ka mogae go kwana go ba gabotse ka lebaka la gore go na le ntwa tše ding ka malapeng tše di hlolang gore di hlolela bana kgatelelo ya monagano. O kry le gore metlhe le metlhe o šitše o tseba gore ge ke ya kua gae tate le mme ke tlo noka o mongwe a go elela ka kamoreng, and then o mongwe a go batša o mongwe. Bjale taelo tše ka moka tše di kry-a gona kua ga Matlale Ramošibo, gona kua go Professor Mremi. Malemo ka kapa a ke tsebiše batho gore ka Mantaga le Laboraro le Labohlano le Mokibelo le Sontaga kua ga Matlale Ramošibo a berekwa. Ka Labobedi Labone Professor Mremi o berekela kua lefaseng la Jan Fes mo ba reng ke hlatlolanang, and then re lemoša gape babogedi le ba theletše gore matšatši a go berekwang Jan Fes ge Professor Mremi a se gona ba seke ba tshwenyega. Go na le mogale ba bitša gore ke Mmakola o e leng gore Professor Mremi o mo kgethile gore ga a se gona a bereke. Ene ke feletša ke botša batho malemo ka kapa gore batho ba ne le go nyatša gore mara gane mogala bo wa Mmakola gane o reng ke mang. Professor Mremi ke motho wa moya, a ka se kgethe motho malemo ka kapa a no kgetha motho e leng gore o tlo fa batho lo tše di senyakegego. Jale mogala bo wa ga Mmakola ge le tlile Professor Mremi a se gona le lemošwa gore le dumelele ga le thuša ka lebaka la gore o hlahlilwe ebile o hlahlilwe gona ko ka Matlale Ramošibo ka Professor Mremi mo e leng gore o rutile dilo ka moka. Bjale dinomoro tša mogala tše le ka go di founela ge le hloka putšo ngwe le ngwe le ngwe mabapi le kua ga Professor Mremi gore ba bereka bjang le taba di-product le taba ya dikoša goba le taba ya phekolo ya meropa. And then e nngwe gape ke kgopelang ke gore batho ba ka moka ba ngwaditše meropa kua ga Professor Mremi ke tlo ba fa nomoro tše ke tlo ba fang tšona mo dinomorong tša ka ke kgopela gore ba mphounele ke te kgone go tseba ka lebaka la gore wa kry bona koša be e tswaletše re lebetse tše ding, then wa kry a re nyake dilo di hlakahlakana mafelelong. Jale nomoro tša kua ga Professor Mremi tša mathomo ke 060 959 0303 060 959 0303. mo nomorong ye le tlo kry-a mogala bo mongwe wa ga Swate ba mmitša Karabo ko le tlo mo kry-ang. nomoro tše dingwe gape ke 079 170 9862 079 170 9862. nomoro tše dingwe gape tše ke tša Mma Mremi mo e le le tlo kgona go butša diputšo ka mogolo ka kgonang ka gona ke 071 398 1508 071 398 1508. nomoro tše ke tlo di bitšang la mafelelo ke tšaka mo e leng gore le ka kgona go founa la butša tše le nyaka go di botšiša, and then le ba le ba phekolo tša meropa ba sa leng ke ba fa di-date, and then ba foune, and then ke tle ke kgone go e tšea go tloa gona mong. Nna nomoro tšaka ke 072 133 6761 072 133 6761. goba le ka no ba mo letlakaleng la Facebook la DR Mremi, then la kgona go bona mo re yang gona goba mmereko wa rena ka mogolong ka gona. malemo ka kapa ka ntle le go senya nako nako e ile magoletša nna ke re mošate ke mo ke tswa gona Thobela. ya re a leboga mopapa ya
Uncle Mozondi tate wa go tswa ka mona lefaseng la Rathoke a tšhetšhele ga dimana mara a re a leboga ka gore ya le motheletši wa Mutse Community Radio a leina a la koša ke Mankgakganyane a gone molato motheletše a re anamela ka gore yalo a ke no tšea sebaka se ke dumediše a babogedi ba rena ka mola go dikgokaganyo tša leago ke dumediše a batheletši ba rena ka mola letlakaleng la audio streaming ya rena ya www.msrs.co.za ke bue ke atamiše ba frequency ya 96.3 FM moroka a ke go dumediše ebile ke go tamiše ngwanešo ebile ke tloge ke kgolwa gore o bile le weekende monate le letšatši la gago la maabane la le kgono dilo di sa ntšene di apere tshia mo gomme a re leboga modimo le badimo lenane go ke lana go lapitšentše kgolo le boputše tharolo ya karolo ya tharolo ya mathata ka gore yalo moroka ke ya go tamiša ebile ke ya go amogela thobele a ke leboge malome ka kapa madume a mabotse re amogela re a thabela a ke dumedišeng magagešo ke dumediša magoši ke dumediša baetapele ka go latelana go ya ka kgati ke ya le dumediša batheeletši ba Mutse Community Radio Station radio ya ga borena ka dikgokaganyong tša leago re ya letamiša go mangaka go baruti go ba porofeta go fapana ka di-title tša rena a mašweu madume a go tšwa go phahla šiao balli ba rena bomme batswadi baka ke ya le dumediša batswadi baka le kae nna re gona ka kgotso ke ba ga mang Maleka ke ba ga Maleka le tswa kae ga e ba Maleka le tswa ka Tloporo mama ka kua le tswa kae Keremo le tswa ka Keremo a ge ba ga Maleka ke le no re fang sereto sa ga Maleka ba ke nagana re koko a ka se itia ma wa aga o batho ba ka Maleka ke ba tlokwa ba mamphele batlokwa ba tswa dibetlela after ba go segana sega jala sa hloka jala sega makhura ga re ke batlagatsana ba tla ka dipitšana ba tsebang ke ba tlo swauwa leswau ke lona re a leboga ya ba ka titsebiša go ya ka maina ra kwa gore re bolela le bomang le kgono kgaitšedi re kgopela madume le ditsebišo fao okay nna ke nna Shini kwa ga Magolego ka faseng la Keremo mara ke dula ka 10 ka Lusaka ke dumediša batheeletši ka kapa le moroka le ba dirišana mmogo le bona re šiao maduma ao batho re amogela mama a ge re amogela mama o ka dumediša batheeletši o godile wa rekwa koko ke a lekwa e Matsemela Maleka faseng la Keremo re a leboga tate tate ke ma ke Tsimana Maleka faseng la Tloporo ka mo Tloporo ka mo tsobe ya re a leboga ebile re a le amogelana go lapitšentše kgolo a le go rogile magagešo a re leboga ge le fihlile ka mo pitšentše kgolo ka mo bagešo difounu di ba silente ga re bitše maina a dikereke le dingaka le ba porofeta ka maina ebile
ga re tsenane ka ganong ge re bolela ge o ka fihla lebaka la gore go be le se sengwe se sa sepeleng gabotse polelong tša lena o mongwe le o mongwe wa nyakang go bolela o tla emiša letsogo ke moka a ra mošupa a kgona go bolela se sengwe gape re gopela gore dipotšišo di arabiweng go ya ka mokgwa di botšišwago ka gona se sengwe gape se segolo thata-thata ebile re se kgopela ka boikokobetšo mahlapa ga a nyakege ba gešo polelo re ya e apeša ka baka la gore seyalemoya se e tloga e le se segolo kudu ke sa mpopota se theeletša ke batho ba bagolo le ba bannyane jwale polelo ye nngwe le nngwe ye e tšwang ka mogare ga phapošekgašo ye ge e fihla tsebeng ya motheeletši e swanetše e dule gabotse e seke ya lomela jwale ke a leboga Moroka pele ba tsena go na le se le ratago go se rola mohlho mongwe ke nagana gore re ka ya ditabeng ke a leboga nkore ke a fete ka fao maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re a leboga kgaetšedi ya ka le kana pela re itiela dialela re fegolela se borala thobela okay ke a leboga ka kapa na re ne le mathata ba galabe ke sa le monnyane mara go ne le dilo tše ntšhi tše e leng gore di nteteiša letswale ge ke bona mola ke re ke a gola bophelo bo tšwela pele ke kry-ile gore go ne le dilo tše dinkgakantšhang kua morago ke bile ngwenyana ke dula Pretoria North goba ke dula Pretoria North be ke le motho wa go lora so dilo tše go njale ge di direga mo maphelong a family ya ka ke ne go fele ke tša dilo tšela tša kua morago ke di tšiša ke re mara e seng gore ke tšona di khosang bothata na ke reng be ke a lora mana ke no re ke a lora kgaetšedi yaka e kgoši wa tseba wa kgaba-kgaba man nke o tsene ditabeng o re tlhalosetše dilo tše di lebeileng mo pitšeng tše kgolo le kgolo pitšeng tše kgolo re tlo nyaka thušo ya mabapi le bophelo ba ka le ba malome o ka re ka mola gae ka mo o dulang malome re ne le bothata neta re bo bone be ke ne go lora ke tate mogolo wa ka ka mo kamoreng ya malome go ne le something like o ka re ke kgabo o ka re ke nonyana le rebiši like a ke tse gore ke tla re phofole like ya moutama e le mo lefestereng la malome ka santle nyaka o tsena mara e palelo so ge ke le mo torong ke bula monyako ka mora malome go tsena ka mo kamoreng ya malome mpeto wa gage o ka mo left malome o robetse mo mpetong mo center ya mpeto go lekeletše saporo sa masione ge ke tima ke tsoša malome ke re malome tsoga selo se se mo lefestereng malome se gore ke borokodile gore a tsošere ke a phaphama neng ke tlo lora gape kgwedi ile re ge seno fela ka gae ge fitlha gae ke botša mmaka toro mmaka re mo go nna re tsa re keng e toro o sentse o ye ka gae ke ga tate mogolo wa ka ke ya ka gae frugo ge ke fitlha ka gae ke botša tate mogolo wa ka ke mo kry-ane le morwage o mongwe ke re tate ke tlišitše toro moki and then toro ke ikwešiše gore ra goreng ka re ke iboleditše mo gabedi mo kgweding e teng ge ke botša tate gore nkebe ke tsebile nkebe ke le ka go ruta dihlare tša bana ka mo sekgweng ke tše ntšhi tša go alafa bana tate toroši tate o ile tšo mpotša nto e teng malome a ka morela re fetola ngwane nto a ilorileng gore ke eng tate ke ga tlo fetola re ke phoofolo ye e leng gore tatage o mo rwešitše yona a se phoofolo wa boloi ba sa loi ka yona e be le phoofolo e leng gore o kendlile ka yona ke se gore ba re ke go kendla gore ba re keng o rwele ka yona gore ka mašimong a gage dienywa tša gage betše botse di betše kgolo mašaka la gage le be le legola tlatše 20 liter maswi re phela gona ka mokgong ba rwele ka malome ka phoofolo yeo phoofolo ye e šika le mang le tate alright so tate gone jale a re ke godile phoofolo e fologile mo go nna nyaka go ya go malomago malomago ke mosione ene ebile a ke tsebe gore tate mogolo a ka gore a tatage a ra ke tsebe gore tate ena na ntirile jwang gore šele ke rwele phoofolo
so a ke le ge nke be ile gore maloma go a ka dumela a ke se gore ne ba ntirile jwang and malomago ke mosione nto a ka se a inyake so go ne le ge ke bona bophelo bo shesherekane ga bo rena go shesherekane ga ge go shesherekane ga ge mogolo le ga ge go shesherekane ka nnete ene ntwe o ka re nna shetseng affecta le bogadi. Alright, a re latišiše ntho ga botse ntho be e rwele ke tate mogolo wago sebele ga mmago. Alright, jwale tate mogolo wago ile go tata go malome o sepetse a lla ka ntwe and then ntho gore a re išetše a kere ge motho a tlhokofala se a rweleng ka sona se a šala exactly and then ge se šala gore re se tla ba se swanetše go tšea ke o mongwe and then a se fepe mo torong moroka be ke sa le gore tata a tlhokofetse tata go mma ka tlhokofetse be ke lora a phela ba sa phela ka nako eo. Okay, ge ke tloga Pretoria ke ya gae ba sa phela ke ge ke molata ke mmotša ke re toro e so tate wa itseba na a re ke a itseba ge nke ke gore ke tsebile gore o tlo tseba dilo tša mohuto nke ke go rutile dihlare tša go alafa bana tše ntšhi ka mo sekgweng so ntwe e gona ka ge ke tsofetse e nyaka go tloga mo go nna e ye go malomago cause ke ena a šetšeng ka mogae malomago ke mosione. Kgaitšedi yaka o ka re ke kgopetse gore re se ka rabolela dikereke tša batho maina le tlo re sekiša wa tseba o e ganeletše kereke ya modimo a ke tse gore mo lelemeng la gago e go rela e reng. Alright, malome ga jwale ge papa a fetša go robala o ile wa mmotša taba ye goba o mmoditše mokgala ba sa phela gore malome go le taba shi ke e boditše motswadi aka le bo mmangwane o e boditše mme tate a sa nka go hlalosetša gore phoofolo a beng a phela le yona ke ya mohuta mang ya rwešitšweng ka yona a se nka mpotša ena a mpotša o ne gore yona e gona tate mogolo tatage o khentlile ka yena then a sanka wa monyakolla ditaba gore tate ntho e ka ge le re gone e ka ba ile kae ka kamoreng lebi a sekgweng lebi a ka mokgwa e be tšhika le yena mara netena be ke sa le sebakanyana for go tsenelela ka dipotšišo be ke sa le monyane mara ke ile ka no ba le tlhaloganya gore toro e ka re ke mpoelela gabedi mo kgweding a ke late mokgekolo ke mmotse toro mokgekolo ge ke fihla ka gae ke mmotse ona e le bošego a re furu go tsogo ye ka gae o mmotse ene le bo mmangwana ka ba bang ba itseba. Alright, batho ba bagolo ka morago ga gore o ba botse taba e ba ile ba diraeng go bontšha gore ntho ke taba e senke gore ba selo mokgala bo re bolelang ka ena le koko ke tatage koko ko ile gore tatago o khentlile o dirileng le no o dula ka taba e awa se ke dira selo be le duletšeng koko eno ba gona go hloka go hlaologanya se ke ba le tsebo gore nka dirang. Alright, tate o robetše le ile la searcha ka mola ka moreng ya gage gore go na le eng e ka letlabang a la searcha. Alright, mokgalabe o robetše a senke la tšwa kokola ya go nyaka go tseba re nto la khentlileng ka yona e ya kae ge e tloga fa go yena a bile senke ke re gopola selo a sanke la tseba re ntho e tla fetoga mosadi ya ba mosadi ya malome le a tseba gore ka lapeng le go neng dilo tša go swana le tše go ba le monna o a hlokang mosadi gape koko a go kgonagale gore re kwe taba ya go swana le ye gomme re e humolele se o le boditše a ba a botša mokgalabe mo gae mokgalabe a dumelelana le taba tšeo a boa a botša bafamily ba decide go dula tate mogolo a ba robala ba decide go dula ba setšo ba ya go nyaka go tseba re nto ba khentlileng ka yona e kae awa senke re ya felo kona re ka bolela maaka. Alright, malome taba e wa e tseba wena o thoma go e kwa lekgono o gona ba mpotšang yona one bala re tla kwa. Alright, se se wa e bele sa botše malome malome a senke ke mmotša cause malome be se motho a dulang gae full time and nako le ne ke sa le monyane
ke ka bo 94 so ne ke sa le sebakanyana ne ke sa le monyane nnete nna ke notpotsa gore ke tšhoša ke toro. Okay, tate o hlokofetše bo malomeši ba gona ka morago ga lehu la tate le ile la setšha ka molala gwa ba le nto e le tla banna. a senke re setšha o ka bona a gone gore le ka e bona le senke le setšha koko ge nke be le ile la phuruputša la tšheka ga botse ka mola ka moreng ya tate go tla ba le se seng sebe le tla se bona. Tate ke motho o mogolo wa gore a ka se no dumela ditaba tša go swana le tše. Godimo ga taba e so malome wena go nduela ge o e kwa mogopolo o no reng mo go wena? nna ke no tlabane ka tsebrentle ke also ke nyene gore e ka be go dira ka mokgwa jwale ka go dile ke no ga kanega jwale ke tsebren ke sentse ke bereke wa ga ke re no e also o nyaka nna O ne mo mageme kae malome? 58 58. O ne bana ba ba kae? A o ne ngwana mosadi? O šetše ka gae. Jwale malome go o sa nyale mosadi o sa phela o ra re santse re tle re go nyalle o robetše. awa papa ke re ke thama ke re ke a nyaka mosadi re lo amologana ke re ke nyaka mosadi ke a mo kry-a mara re amologana jwale gona mo a ke gone go kwešiša re bereka gano Molato basadi ba ba tšhabiša ke eng? Lešata, go se kwane, go hloka phepo, go ba go no ba le dintwa tše dintše e leng gore o no ba o sa di kwešiše. a ke kwešiše gore go bereka ga jwang gona mo ka re ke kgona go ketla le ena mara gape eno ba e re amologana a ya kwa le nna ke ya kwa e no ba gona ka mokgwa o no fela gona ka mokgwa Alright. Se se ke kwele gore o tlo nyakela malome thušo. Re sa tlo boela go yela ya gore go kendlile go ne selo kua gae ga Maleka. Kudu thušo ye o e nyakela malome ke jwang? Moroka ka gae go ne le mathata Yeah. a e leng gore ka nnete re hloka thušo cause ka June be re ile phake re go roša Maleka o monna Thaso ga Morena. So ba lekile go bontšha gore ka gae go ne le bothata especially malome o ne le bothata le rena re ne le bothata. So ba re bitša ba re re tle ga Moremi. Re ile ga Moremi o ka re ke kgwedi ya go feta mo gare ga kgwedi ya go feta ke kgolo gore ka ba beke tše 4. So re fitlhile mola Moremi a bolela gore go ka ba jwang malome a tla dule dibeke ka mola e seng tša go fetša kgwedi. So malome a kwana le yena ra dumelana go ba ga botse ya be ile gore mafelo a kgwedi e fetileng gone jwale malome ba swantse re a seno gone o iwe a ye go dula ga Moremi ebile nna ke tethaopile ke re ke tla go fetša matšatši le ena ka ga Moremi. Mola kgwedi e fedile ba gotse bosasa le gono malome wa mphounela ke 10 motlogolong ka setlo ke sa kgona ya ga Moremi. Napile eno ba dilo tše e leng gore di ne go nkgakantšha mola re kwane le malome dilo tše di no jika gona mo ene ka nnete malome o hloka thušo le nna ke hloka thušo gore dilo tše go ntšwa nna o ka re nna ke tsebe o ka re mo go nna mo go ketima nthoela ya gore tate o mpoditše nnete so why ke sa kgone go thušana wa bona and then ka mola ntlong ya tate a gone selo because tate ke kgala tlhokofetše re robala ka mola mpetong wa gage mo be a robala ra robala old roba gaešile ra e berekiša a gone nto e bonalang mara bothata bo gona le ba le mahu le ba le malwetši go ba le dintwa go ba le tlhalo go ba le go hloka bophelo ka gare ga manyalo a lena le tloga le gakantšha ke eng kudu mo go napang go bonala gore le suswile leetše ka mola dilo tšeo di boletšeng ka tšona moro ka moka ga tšone tšeo di boletšeng eno go no ba gona ka moka batswadi
Eish. Sesi ya kgoši mo pitšeng tše kgolo re bereka ka nako ee a ke tsebe gore o tshogile ke tšhogile goba o tšhaba go bolela goba go diagalang ka wena a o kwagale man wa tseba ke leka go kwa go kwe wa tseba o swara kua wa tlogela o topa ye wa ilesa o ya kua kore a wa kgaitšedi yaka ke tšhogile ba mo mara jole le tšhogole la ka go ge le ya go fela nako ka go tabe e fedile mo setulong seo and then thuso o hwetša ya mohutamang thuso o hwetša ya mohutamang ke gore ge e le gore lebile le lehu ka mokgwa malome ka kapa e hlalosang re bile le lehu la morwa o bolailwe ka mokgwa re sa kwešišeng ebile moroka ge before mo mahung o botšišitše sese gore tša diphoofolo tše re tletle re di bona sese a re ne mathata a tloga a tshelela phakeo dikgorogong a tabagage ya sekwagale a boa ba re tle ka moremi tabagage ya sekwagale malome swentse a boele ga moremi a go fetša matšatši ya sekwagale se se ga a kwagale se se o hloka thuso ya mohutamang godimo ga mathata a mohutamang go ne balli ba banka kua ntle ba e leng gore ge re fetša ka bakhi ba ga maleka ba swantse ba tsene ene o bolela nnete malome ka kapa ba ga maleka le na le mathata re feng ona ga maleka wa go fetileng re bolokile batho ba ifo ka kgwedi tša go latelana ore ka matšatši a go latelana ba šiana ka dibeke ga maleka go ne le motlhako ga maleka a go ne nyalo ge ke bolela ka nyalo ke bolela ka bana ba maleka le ditlogolo tša ntsheng e no ba motwetwetwe family ka moka a go ne nyalo ke motlhako bodidi ke bolela ka bodidi ke bodidi di-plan tša ntsheng di a faila kore e no ba gona ka mokgwa and then le go hloka communication a go kwane gae a go kwane moroka re alwa alright lapa lela la bolena le ne ditaola goba ditaola ga di gona ka molaga tate be go ne le ditaola di kae o ka re di ile two line ba re ke ga botsona or di ile majakane a ke tsebe gona mo ka re go tseba malo malome dipheko tše be di le ka gae be e le tšama a ke di be di taolo tše ke tate mogolo ka gore e ke ikwa tate sebelaga tate mogolo o di tšere a di fa morodiaga e le morodiaga a tla di tšea a di fa tate ke le go tloge mo tate a tšea ba tšea ke ba ramogolo ke bona ba di latilego le gona jalo di sa le ko go bona alright nna kudu ke nyaka re ba balleng ye ya gore go na le se go rwelego ka sona ke taba nto eo go na le se re rwelego ka sona tate mogolo ba bolelago gore o se file ke papage taba ya gore ke botšiše ka ditaola ke gore ke buela mohlaleng ola wa ka wa gore ba ga maleka ka morago ga lehu la mokgalabe le ile la boa la phatlholla la nyaka go bona gore go na le eng ye e letlabang sanke ke bona ka go diraga nna se ke dira ala tlaba ke selo alright koko ke sa tsebeng ba bang ka gore re banyana re lebane alright ke sa tsebeng ba bang nna se ke bona selo a se phosho re ga se la bona selo fela mokgalabe a ka se bolele mantso a gore e gona nto ke rweleng ka yona jwale ntho e santse ke efe morwa a ira wena malome ge be yena a re gona o be a ira eng gona ge lena ba bagolo
le tšeri nako go ya go nyakišiša gore taba ye ba reng selo se gona ke eng le be le boifa eng why le senke le nyakišiša la tseba gore selo se gona mokgala ba robala la se nyakišiše la se putule la se ye go nyaka go tseba re nto mokgala ba rileng ye gona e kae le ya fela le sasletše ke mohlako malomišuane mosadi a go ne nto e lokang ntane fela le thoma go makala re santse re nyake thathalento e kae ntho e leng gona e ge re ka kry-a ntho e le tlo ba le bophelo gobane go na le kgonagalo ye ntšhi ya gore ntho e ka ba yona e hlolang tlhakatlhakano ga maleka e ka ba yona e hlolang gore go be le mokgwa wa go hloka dipoledišano kwano tšwelopele dimpho gobane e tlile ka kua e tla go ria tšhelete jwale e hloka mofepi ke blame bokoko gore why bona ba senke ba nyakišiša taba e a sanke re ba hloko nayo ga go mengona a sanke ke ba le kgobulo ya gore ke eo malome o ka re o nyaka go bolela nna se ke se bona se ke se kuleng ga botsanyana kore ke ditaola kela go ya ka mokgwa ba bolelago ka ga tsona taola kela nke be di tšere ke nna ka di berekiša jale nna hile le tate a mpoja tsona ka reno tate ke a go kwa mmara nna ka tukong ya ditaola a ke tsebe nna ke kgoneng jale bore ke amologana le taba eo nna ka tekela magoe kore ne ke bona e le gore ka mogae go sebaka thukong ya tšhelete ka reno nna ka ditaola a ke tloga ke magoe mo gong ke tla re ke ile magoa ke boa ka kgona ka ba le tlhalogane bale ke ile kua awa gwanong fela go pala marantse ke bereka gotla mo e leng gore e jang thagala gae kere ya gae o bona ko gae magagesho la tseba mo bophelong muši o fahla motho a o retse mollo ene sešo se baba kore se hlohlona motho se tšwele nnameng ya gage go ya ka nna le ka mokgwa ke kwang ditaba tša lena ka gona a la tekemišetša go bolela nnete ene lebaka e ka ba gore letšhaba ba ba theeleditšeng ba le kua gae ba ga bolena gape taba ya go rwala e thuša motho wo e seng gagabo jwale ge e le ka gageno o ekwa ba re maloma go rwele o tšhaba le go modumediša ka letsogo gore mohlho mongwe e tla fetela mo go nna goba ke tla tsoga ke hwile go sasa se o bile le toro o tla gae o botša mmage o re ke ne toroše mokgekolo sebaka sa gore a emelele a ye go tatagae go botša tatage toro ya ngwana yena o romela ngwana go tatage go tate mogolo wa ge gore tsa mo botša tate mogolo wa go toro ye o e boneng mabapi le ntwe ge ngwana a fitla o kry-a tate mogolo o dutše le malome o a hlalosa tate mogolo o re ge nkebe ke tsebile gore o tlo ba le tsebo kapa le pono ya dilo tše nkebe ke go rutile dihlare malome wa bua gore mogalabe ngwana o botšišitše potšišo then mogalabe o a dumela pele ga morwage gore e gona ntho ewe ye o e boneng mo ditorong e gona le nna ke ifile ke tate wa ekwa and then bana ba mogalabo ge ba fetša go kwa gore tata go bona o rwele ga ba diriselo ba no dula ba nona ba maoto go ne phoofolo gape ka mogae ba no dula ba nona ba maoto mahu a hlaga ba no dula ba nona ba maoto ba ntše ba kwele gore go ne phoofolo ka mogae manyalo ga a be gona mebereko ga e be gona ga go kwanwe ka gae ba nabile maoto
se nke re gopola sele motho wa modimo e le go kwa nna ke a kwa mara se se ntabang ke taba ke gore go ya ka mogolo bolelang ka gona ke a lekwa go ya le gone jwale nna tabe ke e kry-ang ke a kwa mara jwale ge ne mpotsa le reng go ne phoofolo ka gae ke ntho e ntlabang ka bakeng la gore gona mo a ke kgone go kwešiša gore na gona mo e ka be go ne phoofolo gomme go dirwa ga jwang ka ga yona malome a ke kgone go kwešiša phoofolo e dumetse ke tatago sebela ka wena gore e gona phoso ye e bileng gona wena o botswa le kgono e rile ke ba ba tsebileng taba ye go tloga kgale a sanka ba nyaka go tseba mo phoofolo e dulang fela tseba malome gore phoofolo e gona tate sebela ka wena o dumetse gore e gona ene phoso ye nngwe ya tate ke gore a re o tla tšea ditaola a di fe wena ditaola ga re fane ditaola ke nneo motho o belega nayo jwale ditaola tše ka mogare ga lapa la bolena di be di bereka di berekiša ke mang ke tata go lena o ba no diswara o ba no diswara jwale ga a di sweriše sentše a di tšea di abele mang bana ba gage a e kgonagale ditaola a se thoto a re abelane that's why kere o ile a di tšea ba le ba lapa le legolo ba ile ba tla ba di tšea le bona a se tša ga bo bona di swanetše di ye go dula lapeng le le swanetšeng la mokgalabe mo di tšwa go gona wa bolela mama monga taola di bane basadi ba babedi gomme ka mo ga bo malome ke lapa le lennyane lapa le legolo o ka re le thulae lapa le legolo e ke ne maka le tlagale ke mphošolle lapa le legolo o ka re le thulaene mo e leng gore lasbon ya lapa le legolo e thulaene ke mo taola tše di ileng ntsheng alright taba ditaola e tsa maso ditaola ge di tšwa ka gare ga lapa la motho di a hlatswa mo di yang go fihla gona ga bo tsona di a amogelwa di a fetša di a hlatswiwa ditaola ge di dutse ka gare ga lapa tšatši le ba di tšea ba di laelela ka jwala di šia leswiswi ka mogae ge di fihla kua ga bo tsona ba di tlhabela pudi di a hlatswiwa di a ba gabotse go bohlokwa gore le lena ge ba hlatswa ditaola tšela le hlatswe motse wa bolena taba kgolo ke ye ya tate mogolo be e se ngaka fela ba kgona go tseba dihlare tše e leng gore o re ke tša go alafa bana ka ge sesi a bolela toro gore mo go ne thatalento mo tene tate mogolo a lebelele taba ya thatalento yena gore ke tlo go ruta dihlare tša go alafa bana a ikwešiše go rwala le go rutana dihlare a se ntho e teng ke dilo tše di fapaneng ene ge go dumetše yena go re gore taba yeo e gona ba ga maleka le swanetše le nyake gobane seana maleka le tla feleletša le tsena ka gare ga mathata ke boditše malefo go ne ba bang ba ga maleka ba senotlelo re santše re tle re ba phekole tšatši le re phekola ba ga maleka ba senotlelo santše re ba gahlantšhe le ba gobane o ka tla wa kry-a ile gore mathata a ba a sepelelana le a bale ene ke mo go hlolegang tlhakatlhakano gona tate o tswa makgweng o tswa go bereka o buile fela o šetše ka gae dilo tša gago a di nyake ngaka gore e tšholle ditaola ka polelo ya gago re kgona go kwa gore o ne bothata gobane mengwageng yeo le mo go yona nke bone ditlogolo so o napo o hloke le thoro le eteng o hloke mosadi ge o ka robala o le so o tlo re riela mmereko wa gore re tle re nyake mosadi re o tšea le ola o beng o sa morate ra motšiša ka moka gore a o gona o kgone o tikarabela gobane ngwetši ya lapa e bohlokwa kudu ene e tliša pholo ka gae lapa le swanetše le be le mosadi gore mosadi a tliše khutšo ka gare ga lapa a tla a kgone go hlokomela motse ene mosadi tate mogolo gore o monyala a nyake tšhelete o ntšhi eo yona ye o e golang o dulang o nnoši o ka e beya wa nyala mosadi o ja ke bodutu jwale ntho e nyakegang go ba ga maleka ke eng
re tshwanetse re dule fase re ye go nyakišiša taba ya sedimo sa ga Maleka se tswa kae ba dirile phoso ge ba etla kae malapa a bona gore a tla feleletša wela ke mathata go tlile jwang mathata a re ka a thibela jwang and then ge e le gore ke sedimo re phophotha kae e go le thata le nto re e bušetša go mang aowa go mamoroka a wa santse e boele morago mogala ba e dirileng gona or re e sepediše le noka ka gore dilo tše tša go rwala ke bothata bereka ga boima o berekele o bone nto o e berekelang wa ikwešiša ge noga ka nnete ge e le re dira tšhelete dinoga di tletše mo sekgweng ke be ka moka re ile o topa 1 ra ditšiša ka malapeng go bontšha gore noga e ria tšhelete a go ne noga ya go dira tšhelete noga ya bolaya go ya go tšea dilo tša go tseba le go di tšiše ka mogare ga lapa o tlo bakela ba lapa la geno mathata so go ne dilo tše dingwe sese o ka se di bone ka bowena so but ka lebaka la ge o le motho wa semoya o kgone di bona wa ikwešiša mokgalabe se belega botate go bontšha gore go be go ne le batho ba phelang le bona ene batho ba beng a phela le bona ke ne nnete re be ba sa mofe maele a mabotse gobana a ka se go rute dihlare se ngaka ene a ka se ye go rwala re o rwalela dikgomo di ka e kgomo tšeo tša gaga ditimetše ka moka no ya lena ba ga Maleka e nyaka meropa ene e nyaka letle le phurule dipelo then le tlo kgona go ka thušega o ka se thuše batho ba le lesuswing le na le lesuswi la maku le na le lesuswi la ditaola le na le lesuswi la batho ba e leng gore ba no ba ba lešetše morago ka kua gae re tshwanetse masuswi a ka moka re a tloše then re kgoneng go tseba re dirile phoso kae so ntate Malefo ke nagana re o tla ba eda le ba le ba senotlela ya koko go ne mo o nyakang go bolela le wena o thuše sese aowa a go molando felo ke no be nna ke no etša ka mokgwa wena a bolelang ke no e hwetša go ya ka mokgwa a bolela ka gore nnete o ile a mpotša re ke bone selo ka mo go malome jale go šetše go le ka mokgwa ntle le ka mokgwa wa go ne nto nka e bolelang ke no tseba gona fao wena koko a gone ye o ka tlalletšang ka yona ye o e tsebang maybe ka ge o le mogolo kudu mo go yena alright age e ba ka e bolelang bona e ba sentše ba no re ka ra no tshepa gore ka molagae go kana gone ba go ne le selo cause tšhimo ya tate Moroka e be e sa swane le tšhimo tša batho ba bangwe number 1 number 2 lešaka la tate e be le sa swane le mae kore ntong le ngwe e leng ya tate e be e sa swane le selo tate e be e le mohumi wa tša temo ene ba no sepela swere molamo soki ge motho a etla phatlalanya boloko nkra tsa re gale be ba rwala boloko ba gekolomo go šetše go mmitša morago a go bona go phatlalatša ke eng ke beng ba re ka kgolwa ka re be re bona medianseng e bile o moka o sa swane le tša tšhimo tše dingwe magapontsheng e le a maka a sa swane ke nto eng ke beng ba re ka kgolwa le ge e le gore a senke ba e bona mohlomong a senke ba lora gore ba ba botša gore ka kua gae go ne le selo be ba swentše ba no kgodiša ke tše ka moka be dira ga kua morago alright a re dire so mogala bo le bolelang ka ena le reng ba rwele ke mogala be mang ke tate mogolo mang leina la gage Tapori. ke mang Ke Tapori. la bonnyane la bogolo ke mang le tebele ke le tebele alright a gona molato re tla le thuša ke tla le nyakela yona dikoša di a bula weekende go a kua pele ke tlo le fa date and then re bone gore re bereka jwang ya ke lebogile le re emele ka mongwe thank you It's community radio gona fa le go 96.3 FM.
a se wana wa lediwe yemelela re tloge 11 o'clock obligo askotani a se wana wa ledi yemelela re tloge a riega matlala ra mosheboro bona tlou tša baroka a re a lebaka ka gore ya le motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm a ke no tša sebaka se ke go dumediše ebile ke go amogele ge e ka ba ke gona o bula sealemoya sa gago sa mmamoratwa ge e ka ba ke kgale o ditse gona fa go 96 number 3 fm ke namelela ka moto ka meša letsogo la ka la go šaka re tanke ga teta ke ga bedi tanke ga raro a ke bue ka mo go wena moroka ke go fe sebaka se o tamiše bali ba rena o ba amogele semmušo ke moka ba tle ba titsebiše pele ba ka tle ba re fegolela seborala prof. Alright, a ke bue ke go leboge malome ka kapa magagešo re a le dumediša le kae re gona ke bagamang papa ka mo kwa ga makhubela mama kwa ga jaji ke na mathapelo ga kabini kabini makhubela tšatši wena butua gamang nna ke nna ga jaji mmago ko mo fe mo kwa ka ko mafelong o goa ka mo le ba ga tšatši and then se ke eng le lena kwa ga kabini and then tate ke mogala ba gago okay o tate ke mogekolo wa gago kgaitšedi mo ke ngwaneno and then morwa ka mola ke morwago wow kana o ile ko wena mangwaga kabini kgaitšedi ya ka mathapelo kabini a butu mang ke nna bafana alright wa ga tšatši tate ke mang Thomas Makhubela aga hey a shiwe tabela ke Thomas Makhubela re a le ba kgaitšedi ya ka wena ko wena mang nna ke nna Elisa kwa ga tšatši ke rata go dumediša batheletši ka moka ba pitšentše kgolo le ntate ka kapa le ntate moremi ke re madumešia a re a leboga ngwanešo maduma lena a fitlhe bana bešo moroka ke no re ge e ka ba mohlho mongwe go nna le se o ka ratago go se rola pele ba ka re fegolela se borala a se tle ge e ka ba se gona ngwanešo go ya ka nna malome ka kapa ke nagana gore ntate malefo tše dingwe o lekile go di bontšha ke seke ka jiela balli ba rena nako le kgono ba nape ba tepiakanye re ko ditaba gore ge ba se ba di bia ba se ka tle ba sola rena ka nnete ya re a leboga ba gešo ka mo ke ka motse community radio station ke moroka ke ka kapa ke malefo ke makua ka mo re kgopela gore le re fe mathata a e leng gore le feditše le bona gore go tla mo pitšeng tše kgolo le ka hwetša tharollo ya mathata awe moroka o mo gore a tle a kwe ditlaišego tša lena tša bophelo re kgopela le duleng ditabeng ge re le botšiša le arabeng gabotse le seke la tsena naganong ge o mongwe a nyaka go bola o tla noemiša letsogo ke moka ra mošupa mahlapa ga a nyake ge mo moyeng ba gešo polelo re no e apeša gabotse ka hlompo le boikokobetšo e seke ya lomela kua tsebeng ya motheletši a le kua gae a ke tsebe gore na gabotse re tlo apea tšona mo ka baka go le gore moroka bafana o ka re ke yena mong wa ditaba mara batswadi ba gagešo ba ba gona jala ke tsebe rena re tla apea tša mohutamang fela ke nagana gore re tla nna ntse ge re ntse re ekofuta e tla be ya fitlha mo re nyakang gona re a leboga bafana nkore ke no go bapalela ge o fetša ke moka o tle o tsene ditabeng o re fe ditaba maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re fegolele se borala bafana
Rena ka lapeng re na bothata. Papa ka mo ne ile motho wa dulang ku makgoeng a bereka. Jwale ka January ku Slovo ku ga ene go ne le nyalonyana. Okay ka mo ka re ile go bile shapo. O ne ra thoma bola moraga thomo hlakahlakana. Ra se bo re molato ke. So wa ka jana gore re jore khosata re go re bothata ke. O ne ra re sa le mo ba re botse gore bothata ke gore ba mo tšheletse ka gare ga dijo. Like bolwetse bo thomile a bona dilo tse re ne re sa di boneng wa koshisha. Like o bona ka re batho ba mšhetse ka morago ba mo kitimiša ba nyako mmalaya lo tse so rena tse re sa di boneng. Bošego ka moka na re sa robale re ka tsena le ena a ka gwane na tshela mafestera tsena ka gare ga mepeto a dira lo tse dingwe na re sa di thabile. Na re tira make sure gore bele o go robala yena pele ka gobane like go ka robala rena pele a ka tsamaya jwale re sa tsebe gore o felela kae. Na go tsa robalege nako eo. Bafana thekga ditho ditaba tše re di nyaka di feleletse di sa fiša gore re tle re kgone go tseba rena ga botse o hloka thušo wa mohuta mang. Tšwela pele. Jwale na eno phela e le like a tšhaba soke a ya ka sweng re mo nyaka re sa mo kry-e a boa o boa like a le memetlo like a scratchegile diaparo tša diapareng di tlerogile soke wa ebo dilo tše ka moka ge di diagala mmago ba le kae na le gona mohlomong a ka tlhalosa bokaone ma kgaetšedi yaka nko tšele o kapelwana le o mofelona a ke re ke mogala ba ga gola ke tloga ke dumela kudu gore tše dintšhi tša tše morwa a di bolelang ke nagana gore ge e ka ba o di kgaka mo godimo wena o ka tloga o di lata kua fase medung ya gona gore ga botse mathata a lena a thomile kae go fitlha le kgono Thobela. Mathata a rena ntate ka kapa a thomile be ke le ena makgoeng ge bolwetse bo bothoma gwa diragala gore e le labone gwa diragala gore the following day la botlhano ke kwemme mmatswale a mphounela re ke ne le Thomas Shumo o ka re robetse ka gare ga metsi o kolobile o swere dipasa di kolobile ha a rwala dieta o tlhabile ke metlwa ka ra wa nna motho sa le ke motina re o ya mmolong go tloga ka ge ke motina ga e tšhaba kua ba re o ya mmolong jwale ke bošego ka moka a bona lefurugo ge ke tsoga ba mphounela ya be e le gona kganteng ge bolwetse bo thoma bo tsena mo go yena o thomile o tsamaile bošego ka moka nna ke tsebe gore ba le kae furugo o tsena ka gagabo ba mphounela ka re nna ke tsebe selo ge ke boa ke tla mo ke mo kry-a ka nnete o hlakahlakane o dikheletse ka gare ga bathroom ka mo botshwela mare o ka mo o ganotšwa gore batho ba mo lelekiša gone batho ba e leng gore ba nyaka go mmolaya ba mošetse ka morago o kwa di-voice tša batho ra mo rapeleša gore a tswe ka mola ntlo ya botshwela mare ka mo rapeleša go ba le mo e leng gore wa tswa le mme mmatswale ra tswa go ba le mo re mo išang go ngaka tsoko ge re fitlha kua wa ba ramogetše gabotse o dutse o ka re o dutse kgwedi ka moka a dutse kgwedi ka ge re fitlha kua ba re o ne bolwetse ba dilwana ba mo tšheletše ka mo jwaleng ka lenyalo la kgaitšedi ka January a wa re mo tlogetše mo la kgwedi ka moka ge ke fele ke ya go mohlola ke bona bokaone thata ebile ke bona bokaone go ba le mo e leng gore ebile le yena gore o tukwa bokaone o dumo boa ka gae le ngaka ra dumelelana gore a boe ka gae ga boa ka gae ebile a dula beke tšeo a ba ile gore ke motho a nyakang go boelela makgoeng ga a boelela sekgoeng a fetša le kgwedi a le kua bolwetse bola bo a tsoga gape o santse jwale ba mphounela ke le mo santse ke kitime ke bitše mme mmatswale re ntšhe koloi e molate ke ne le mmatswala ka nako eo
re ntšha koloi ya molata re mo kry-a le hlakahlakana le mo tseleng a no bolela ka matsogo a bolela a na nnoši go laetša gore bolwetse bo ka nnete bo thomile bo tsogile ore ba fodile gore be bo kubetse ke mo ke sa tsebeng nna mara go a ka tebelelwa ka ge ke be ke mo lebelela ena ba lebelelega a fodile re boe le yena mme matswale re mošie gae nna re kitle le yena ka mo go nna ka tšatši le le latelang ke ne le yena ke ne ile o mongwe wa ngwana mmangwane age re boelela kua go ngakela ya go mo thuša ge re fitlha kua go ngakela ya go mo thuša ngakela gore yena ga a sa itsena go tlile batho mo ba re ganeng kano wa o thuša motho na o mo thušetšang motho na o kwele tabataba tše ntšhi ka rena yena ga a sa itsena ya gore ena a ka thuša monno hei ke ge ke tlabega mola ke tlabega ka boa le yena ka gae ge ke boa le yena ka gae gape jwale motho o gane o tsena ka gate ka jarata wa nageng o feditše beke tše pedi a phela nageng a nkokotela ka bo ma 2-3 ya masatlo kwa mo lefestereng kokokoko e ke re ke phaya gartene ke yena o tsena ka lefestere 30 minutes ebile ke ntšhi ebile o tswile gape e ke re ko mmulela monyako a nyaka o tswa monyako o tswa ka lona festere lela sela terata tše bo makhelwane wa tshela wa tsamaya a ke tsebe mo a yang o feditše beke tše pedi a re ya ka mokgong ka be ka tswa ka difata jwale ka mosadi ka rawatše ka tsamaya ka ya mo gong ka ba hlalosetša bothata bo ba ka gore ke ne le mogala bo o phela hlathing o gane o boa ka gae o re batho ba tlo mmolaya ngakela ya mphuthela sa mphuthelelang sona ka boa le tsona ka gae ke rile go boa le tsona ka gae tšatši leo a lela a buile a robetše ka gae yo o ka re gane ke titlišeditše bothata bo bong bo bogolo nna ka gae ga thoma le ka gae jwale ga a dira o thoma jwale o omanya nna ditlhapa jwale di boa mo go nna jwale a gone tlhape a sampitšeng ka yona a ye gona tlhape a sampitšeng ka yona ntši buana ge re ya go robala le thipa mahlako goba robala le garafo ka mo kamoreng ka mo fase ga mpete ge ke re gane dilo tše gore gomme batho ba e tla ba tlo mpolaya a ke se gore robetše le tsona dilo tšeo ga kae motho o ntshwarešitše bothata bo bong bo bogologologologolo bo e leng gore ai ke tlhakile ntate ka kapa le ntate moremi ene ge ke tlhaka so ke tlhaka ke ne ke nnoši a gone mohlomong mo nka reng ke kry-ile thušo saeteng ya mme motswadi ya mmatswala ka ya be le gona ka nako ge ke re be ke tsamaya le ena ya be le nako yena jwale a šetše a e tlogetše ke be ke tsamaya ke ne ke nnoši leeto le ka moka la morwago ge a ba ašo e ya ntate ka kapa le ntate morena alright mmago abuti ke gopela go botšiša mo pele re ka tswela pele ka ditaba o nyetšwe sala ntšhetša magadi a rahlaba ga gabo wa go tseba ke ile ka dula ngwaga ka moka ga gabo before re tlo dula ka moka bolwetši ba gage ba gabo ba boditše ba botsebile ke bona pele ebile ga a tloga kua a tšhaba o tšhabetše ga gabo straight nna ga a tloga kua be ke sebe ka bona le gore mohlomong wa ba jwa gane ga a fihla mo o bone ke bona okay o ba bereka eng papa o ba bereka mo di-taxing alright thušo ya papa a ka se kry-a dutše ka gae lebaka ke gore ke molwetši wo a timelelang ke mogopolo molwetši wa go timelela ke mogopolo o nyaka go alafala kgausi le ngaka gobane dilwana go tloga go motho ga di bonolo ene o tlo timela gobane di mogogela sekgweng go ne le phoofolo tša go lwa tše bogale tše e leng gore di ka re tsentšha ka gare ga bothata wa kry-a re nyaka papa re sa mo kry-e mathateng a go swana le a papa a nyaka go lebelelwa re a nyakišiše gore a tswa kae then a tla tsebe go fola ke bona se sengwe
ge o e tla mo le wena ke bona o hlotša ee o phedile ga botse wena ee nna ke phedile ga botse go a le ka mokgwa ke tetsebang tate moremi ke phedile ga botse okay ee o phedile ga botse mama ee alright ke papa a seng a phela ga botse ee a ka go bona o hlotša gona gore ke bone o mongwe a ke tlhotse ntate moremi okay ke bone o mongwe gore a re ke ba le mo gongwe ba ka bang ba tšwele mma go nna ge o le mosadi ne o wela ke mathata go swana le a o tšhabe wa lokiša bolwetši ba go latlhegela ke monagano bo ka wela monno mo le o mongwe goba mosadi o mongwe le o mongwe o nkwešiše mogala bo ba ga bo a ba go thuše why ba sa go thuše le nna ke tsebe ntate o ba dirile eng nna ena ka ba dira selo nna ena ka ba dira selo le le gone le ge re tla montate ka kapa re founetse ke ba boditše ba tseba then ba rileng ba rile o rile mme mmatswale o rile ga mphetola a re o tla kwa ka nna ge ke bua gore ke tsamaile jwang mara ge e le gore yena wa nyakega a ne bothata ena a katla sese e ya ntate ka kapa ke nagana gore o bile le šhaedi lebaka ke gore ka moraga gore mmatswalago a re go wena a re ge e ka ba ke tlo nyakega ga go no ra ka se nyakege cause ke ngwana gage o a era le holle mo radio mo tseng tate ka kapa le gona mo wa nyakega ga go no ra ka se nyakege ke ngwana gage wena o makoti jwale o ra gore wena go ya ka wena o ka tle wa tšea motho wa batho wa mo henda go moremi batho ba gabo ba se gona mo gaufi a go kgonagaleng tate ka kapa gape go ya ka kwešišo ya ka yona nako ela o beng o mo founela ke ka nako nke beng o ile re yaya pitšeng tše kgolo and then ge a re go wena a re ge e ka ba ke tlo nyakega ke tletle ke tla o raneng ka gore go tla ke le kgono le gona mo go njwa le lenoši sebakeng sa gore o tše o mongwe wa bomonnoki o tšerewa geng ba godile ntate ka kapa ke nagana gore mohlomong ka bogolo ba gage beng ka se no fihla kua ka no motšhia nne be ke tlo mo kry-a mohlomong a robetse beng ka se no gore area le gone jwale o be le go a nnoši mogalabo o ne le sesea ragadi ya bana ba ka wa tlogong a le gaufi le mmatswalaka le kgaetšedi ya gage e godile awa ke rile ge before ke tlo founela mmatswale ke botsišitše ena ke re ke founela sesi ke mmitša sesi ke re ke founela sesi a re aowa ke ena nkganeditšeng ge ke be ke founela ausa gage kgaetšedi a re go thuše ne monnoki o go ntšheditše magadi a kere ga se ya go hlabiša kere and then wa tseba ditlamorago tša gore ba gabo ba eme so wena o kitimele nage ka moka o mo tsamaiša dingaka tše o mo tsamaišang tšona o ema le yena wa tseba re ga ka tlhokofala o tlo kopana le ke bone a hloka thušo ntate ka kapa ba tseba gore ngwana bo bona o ba jutše mahlong a bona ke ra gona gore ge a ka tlhokofala go ba timela setho a sa hwetšagala wa tseba re o tlo kopana le eng na ka gore ke ga botse gore ba geno ba go thege ka gore ba swantse ba go kwele botlhoko se ba ra wa bajwa ke ga botse gore morwa swantse a go thege ka baka la gore tate wa bajwa ene tate o hloka thušo ene ba gabo ga ba bontšhe le batho ba kheileng gore ba ema ka phišagalelwa gore a fole ke go sa go tseneganong tate ka kapa gona moo o ile a re tšatši le leng a ile o bona mmage mme mmatswale yena mogala baka ja mothoma a le gona kua ga gabo gona le gore ba monyakele thušo le gona ka kua ga gabo ba ile ba monyakela koloi ya motliša gae mo ka re nna ke ne pheko ya go malafa eba ke bona wa rra emisitše letsogo mola ntate ka kapa go bolela nnetene papa ka mo ga gabo ba mohlapetše matsogo a ba re thuše ka selo ka yena motho wa thušang eno ba mama fela ka lesaeteng la ka ko gabo papa a gone le wa itsenang le motei ba ne re botša mantšu fela a thuše ka kwa e gona
ya kgaitsedi ee ntate ka ke kwele o bolla taba ye nngwe o re le ile la muša kae ge le tshwanetse le tle le mmušetse ngaka ya hlapa matsogo ya re yona e buditše ke batho gore a seke a sa thuša monno wa gago e seng batho fela ebile ntate ka kapa batho ba gabo ba tlile ba re o mo thušetsang motho ko ngakeng ngake ge ke mošetša labedi a šetša ntla ba la bobedi a ke re la mathomo ke ile le mme mmatswale a mo thuša ge re bona bokaone ra mo kgopela ga ye o bua la bobedi re boelela kua go ngaka ya raboa o tlo mpalela o ke kwele o bolela gore ba boletše dilo tše dintšhi ka lena ke tša mohuta mang dilo tše dintšhi tše ba di boditšeng ngaka a ke di tsebe ngaka a re botsa ntate ka kapa okay a re botsa o nno re yena ya go thuša monno a sa itsena a ba re bile a re botsa o tlo a re boditše le batho ba gore go tlile le bomang ba tlile mo ba bo monno o hlakahlakaneane le batho ba gabo ba mo hirela koloi ba mo tliša go wena ba mo tliša go nna dingaka di tletše fase le dikereke di tletše fase le baporofeta ba tletše fase o ile re tšatši le lengantšha le kaoneso a ya go bona mme mmatswale a hlakahlakana a le ga gabo ba mo hirelang koloi ya mo tliša gae kgaitsedi yaka go ne le se mohlomongwe o rata go tlaleletša go sona goba mohlomong go bolela se sengwe se ba seng ba se bolela matameletša le kopelwana nna se nka se bolelang ke gore ausa ka se a se bolelang ke se le gore ba ntlhalosetša sona cause go na le mo e leng gore re kile ra ya gona ra re yo hlola ge ke mmutša ka le ka lesaete la gabo mokgonyana gage gore ga di bona a ba re fegeletše na a mpotša ka ge e leng gore bona a ba mo supporte so dilo tše a di bolelang tše e leng gore be di hlo di diragala le nna be ke hlo ke di bona cause be ke kgona le gore ge ke fihlile kua ga ausaka ke mokgwetša segone kgwetše le gore ge ke butša ke re kgane le kgole o ile kae ba re botša gore o ka mo segweng ke butša gore jonang ga ile ka mo segweng o buaneng ba re awa le bona a ba tsebe ba letetše ka ge mohlomong ge thoma ge letšatši ge le dikela a boa ba re mango ka segweng ba re tata go ba fana ge ke butša ausa ka ke re kgane le kgole se ba ro kae a mfetola re awa a gona e sale a ya ka mo segweng ena a ba boa alright mo be le tsamaya senke ba le botša gore o tata go ba fana le badimo ba gona mo go yena ba re boditše ba boletše and then la re tharollo gona keng tharollong tate moremi be ke duma o ka ra ka fola pele before re tlo lebelela tše tša bodimo ka baka la gore motho hai o ntshokodišitše thata ke tlhakile ke wele ke tsoga le ena jale ka mogala baka be ke sa tlhoke sa nagana ga botse le nna le bolwetse bo o ka re be bošetse boitla mo go nna alright ke nnete mama ga a lafiwe pele a ka tla tsena tabeng tša badimo tate o nyaka go bolela no ke a nyaka go bolela ke re no be ke ba kgopela thušo man a ke right mara no at least nyana maindi e boilenyana so ke kgopela thušo or no man le nthuša kore dilo tše di a direga ntho e bohloko ke gore direga so kry gore ke a ipona sometimes ntho e na le go fihla ko nna e ntshware e no mputša gore no ke bona batho nkare me ba tshwere dithunya šiba gore motho o no kere kore ke na le tswalo le ngwana o monyane kgona motšhaba o monyane o moka even le bafana ke kgona motšhaba ke tšhabe o no kry-a ke tšhabe ke segweng mara ke le segweng ke ba right so esha kgona o tseba gore wae and then mo go mosadi o khile ka e fele go fa dikgopolo tše dimpe gore o mo go baje yona ya be impha straight be impha ka bana kgopola one day a ke sa foši ke ile ka re ke tšwelela ka ke tshwere lepotlela bere so ka nyako mmetha ka lona mara ke tsebe gore ke eng ntho e rile
o ka bolela mao ntate Moremi o mpoditse gantšhinyana gore o tlo mpolaya o mpoditse ga mmalwanyana gore o tlo mpolaya goba a ntshumelele ka molangakong ke gopoletša tse leng ke tswa modirong wa lenyalong la family ya gešo ke buile ka bo ma 6-7 šetse ya go ba latanyana so ka baka la gore a ke nekolobe ke kgopediša tše di tlang ka thukwe ge ke bua ke fitlha ke tsena ka ntho a swere lebotlolo la piriso a re ke tla go betha ka lebotlolo le wa go wa timannouso wa e bua bošego so bjale ka mosadi wa e bua ka nakwe basadi ba bua ka nakwe a re ke tla go betha ka lebotlolo le wa kgwannouso ke mathata ke tlhakanyetsana le yona ka lapeng la ka ntate Moremi a gona molato mama ke nana re lenya ka thušo ya tate ke kwele gore tate bothata ba gage bokae le tšitše tate fela fa go ba le lena le tlo tinyakela thušo le nna ke nyaka thušo ya nako tše ke sa dula ke Slovo sa le ka ba le toro ke lora like ke bolaya batho so ke nna ke na le sese yaka ka mohlalosetša mpotša gore tša mo o checka gore go diragalang a ke yo checka ba mpotša gore papa ka mone badimo and badimo ba tšhabetše mo go nna ka banena ga ba šale morago jwale ngaka e le mpotša le gore like badimo ba bo papa le badimo ba bo mama ba nlwela like ba mpaka so ba nnwa madi gore jwang na ke tsebe o mpotša gore ke a fela so ke o mpotša le gore ke ne ye senyama ba nrobaletša le dilo bošego o mpotša gore nna ke neda cleaning ya ka gare le ya ka nte ne ke sa tsebe gore ke tše efeo okay lebakeng leo ne ya flu ye fihlile lebakeng lewe re tlo go thuša botho se ka tshwenyega taba ya badimo e nyaka re nyakiše ka nnete pele and then bolwetši re tlo go alafa bona akere motso le dulang ka gare ga ona kwa batswadi ba lena goba kwa ga botate goba kwa ga bomme kwa batswadi le tinyaketse motso wa lena mama ke ya gago ke ba nong gore fa tsona bona mola okay le ba go fa yona ka gare ga tshokolo e leng ka gare ga yona le ile la tsebiša badimo ba bolena gore le mo kae ka go phahla a ke go pole ntate Moremi okay tabeng ya ola abuti o la mama re tlo le nyakela thušo go yena a kgone go ba le bophelo bo boraete a kgone go ba le tšwelopele mathata a magolo a godimo go mogala wa gago o nyaka thušo ya ka pela re bone gore re ka dira eng a kere re tlo mo thuša le yena wena lapa lela la gago go le lebeletše o le hlokela thušo mokhutama gobane lebelela ka gare ga lapa lela go thoma go ba bua banna le wena ke sure ga o ne bophelo bo bokaone ka kua gare ga motsone ntate Moremi ka gare ga lapa lela a gone bophelo ka baka la gore re dila ja 3 to 4 months re kry-a a ke tse gore nka e bolelang moyena re kry-a matswantle ya mafaladi mantle go ya go thuša ka ntlwane re ya kry-a polekeng ye day every day 3 to 4 months ka mo ntlong ka ntlong a bona la ile a motho ra phofolotsong a bona la ile a motho le ya kry-a ge le tsoga nako ngwe lengwe le ntši bona kwa re o ya toilet o no kry-a go šetse go nkga ka molana mmele gore ke a lebelela ke tsona tšeo ntate ka kapa ka mogare ga ntlo RDP ka mogare ga ntlo ka mo yona ntlwaneng ya botshwelo mare polekeng ye te 3 to 4 months ke kry-a ntho e tee polekeng a bonala a sa le fresh go bontsha gore motho a gona a segala a ti thušitše mo nako ngwe o tlo wa kry-a ile thapama a ne nako gore wa kry-a ka nako mang nako ngwe wa kry-a ile thapama nako ngwe wa kry-a ile furugu nako ngwe ke bošigo go ya gore mohlomong o tshwaregile wa kry-a ga nke le kwa di-footstepe le bona meriti mohlomongwe le lora le tsenetse tša thobalano le banna le basadi jalo jalo ntho ke bonang tate ka ba ka lapeng lela ke kwa voice ya gona mohlomong example ke dutse le mosadi o wa makhelwane mosegare mohlomong re no dula mo re dutse
ntšibuana ke tlo kwa o ka re wa mpitša ene o mpitša makgetlonyane ke re ke a lebelela a go ne motho voice ya monna ya mosadi ya mosadi ene le yona e tšere makgetlonyana le nouso e sa re ka ene go ne le seriti ke bona seriti sa ntshwanyaneng e nnyane so o ka re ke mothonyane o mongwe o ka re o monnyane so o felelela kua fase o dira eng motho o no tlhaetlha ka mo ntlong o ya ka mo o sa re mohlomong o tswile ka mo o bona seriti se se tsena ka kamoreng ya bana o sa re o se bone se tsena ka kamoreng ya bana o se bona se tsena ka kamoreng ya rena seriti se o se bona ka mahlo a nama o se wa robala o sa dutse ke se bona ka mahlo a nama ke sa dutse mosegare ebile e seng bošego se bonagala jwale ka sa eng phoofolo motho se bona jwale ka sa motho mara motho a gona o kua fasana ko mongwe o monnyane kwa ke bone bafana e misitše letsogo ka mo le nna seriti se ke a se bona ka gobane nna ke robala bošego ke robala ka bo ma-12 ke bogetse memovie le mo monyako wa ka moraka like o bule go tswallega ga ke checka go ne motho go ne selo tšatši le leng tate ka parno kwa dipitša di alla ka re go ne motho o apeile tša go ja goba o itiela tša go ja tše le di apeileng tše di šetšeng o ka re o ntšha diplate ka mola wa itsholela motse wa lena mama le ile la o bereka a sanke o berekiwa tate ka le nne nako e ka kang le dula mola ke thomile o dula mola ka 2003 so since 2003 it's more than 20 years yeah so le no dula lena go ne motho a ileng a tla mola tla le berekela motse a sanke ntate ka kapa le a rapela go ba le no phela ke a rapela ntate ka kapa malome ka kapa yeah ga ke lemoše mama gore mathata mang ga go wela o le ka gare ga thapelo tšhentšha letsogo o ye go nyaka thušo mo gongwe and then a gore ga o sa le morapedi o tla re go o thušegile wa boela kerekeng ya gago ka nako ye nngwe a le thušege ka lebaka la gore go ne le batho ba bangwe ba ya le lena kerekeng morero wa bona e le ge ba ya go nyaka go tseba gore lefiwa ditaelo tše di jwang and then ba tla ba kgone go boa ba go thibele gore o palele ko go ba le tšwelopele ka ditaelo tše ba tla beng ba go tsebela tšona so go ne mathata a mang mama o ka se ya kgone ka go rapela fela le dira tša rena di a rapela and thapelo mroka it's a powerful weapon but e thekga ke ditaelo yeah lebaka ke gore thapelo mo mothong e phediša moya and then nama e phediša ke ditaelo ke nnete lebaka ke gore ge batho ba lefase ba go tlaiša ba tlaiša nama ba tlaiše moya so nama ye e nyaka tša go ja e nyaka ditlhare tša sotho e nyaka ditlhare tša sekgowa gore e kgone go phela e be healthy mara moya ona o hlokometše ke lentšu le thapelo a kere so go a diragala gore moya o ka phela gabotse mara mafelelong moya o feleletša o tlaišega because o phela nameng e leng gore ga e na khutšo gapa le ne peace lene ene wa mona bafana gape wa bajwa ya bafana o a bontšha gore a right bafana wa bajwa ene bafana ntwe ya dilwana e kgauswi le yena nako nngwe le nngwe e tlo motopa ene lebelela malome ka kapa go bontšha gore dilwana di gona di a phela ka lapeng le di šetše di thoma go swara mama lapa go sa lebereke baloi ba tlo go berekela lona lapa go sa lebereke o tlo ba le mathatana a mantši a e leng gore a go wela ya ntate moremi o ile a mpotsa bafana re bolwetse bo ba papa mama o ka re boang apara le nna o ka re ke botlo ntsena le nna bolwetse bo ba papa
a gonne gore le ka se bajwe batho ba modimo moroka mantle a nkga ke seqhitwa ene ntwela ge o e hema moya wa gona monkgwa gona o go tsena ga o tse bore na mo tlhaloganyong mmereko wa gore mantle a le ge wena o fetša go kwa monkgo wa gona go o tsena mo go wena o tshwanetse o dire eng mo mmeleng wa gago ene ntongwe gape ka mantle a ba hwetšang ka mogare ga lapa goba ka gare ga kamora go kgonagala gore go be le motho o motee ka mogare ga lapa ba mmereke gore ga a santša ye go te thušano wa gona ka montlong papa o emiša letsogo I know ka mogola a se motho go na le ntho ele dramonyane engwe ka ya metsi le ngwana monyana a ka sena ka kwa moraga tramele o a tlogale ka kgoneng ya ka kgoneng gore ke khona mo kgoneng mo go na le ke lebota ene e tlogaile a mantši mantle ya ba mantšinyana no so ntho ele gore ke yona o kry-a ya mmakatša moroka le okay Thomas okay right le gona ka kwa gae kwa a go shapone that is why o kry-a motho a bajo ba so ka yona January before ke tlo tlhakatlhakana ba njiša dilo tše tša bona ile ya re late ka Sunday ke Saturday lenyalo la le tloga le ya ko abo monna ai be go fišang ke re ke January yaanong re patlamele mo stopong mo branding ka bo 2 ya bošego ai man nna ebile ke re ke dimpša di tšwelela so dilo tšela tše pedi ke re ka bona go na le mokgopolo wa kgomo o mola a ke re ke a lebelela go na le bo mamogolo mola ba etetše bale ba go tswa Giyana ba mpitša ba tšhaba ba re tla o bona ke a tsoga mola ke a lebelela a ke re dilo tše ke ditšhweni tše pedi a se dimpšane ka di bona after gore ke di bona ka botša mokgekolo ka re mokgekolo go ne ditšhweni ka mo a zanke re sa tlho re sa kwana from there mokgekolo mamaka so le bo ntho ele mama o emiša mara jwale wa e bona re e tswa ka e taba bolwetse ba papa ntate ka kapa le ntate Moremi matswala ka o ile botša mogalaba ka gore ga a ka hwa o mo boloka ka poloko engwe ya maemo a mangwe a magolo kudu ke ile ka tlabega gore a palela ko go mo thuša a sa phela poloko yona a šetse a monyakela lehu gore nnete ga a ka hwa o mmoloka ka poloko engwe ya maemo ku thata ke motho o a nago le ditseka mmatswalago a ke mohlomong ka tsebo yaka a ne ditseka tše tša maemo ao a magolo ao mo ka beng wa rela motho gore ga a ka hwa ke tlo mmoloka ka poloko engwe ya maemo go mo palela ko go mo thuša a sa buša moya gore o moše kua le kua o emetše lehu ke ile ka kwa e sa ntule gabotse mara ke ile ka palela ko go mmotšiša ke mo nna ke botšišitšeng ka rena wena le mmatswala gago le ne bophelo na no re ya nneteng bophelo a bogo Yeah. a ba kwane net fela nna be ke re o tlo bolela dinnete fela gore kgone o kry-a thušo yeah an kere nna maybe sometimes maindinyane ya boa sometimes ina le go tšhaba yeah so yeah as long as a buile a ba kwane ka nka wane mama le ntho le go feleletša re tloga kwa an kere re dula ko gae kwa go feleletša re tloga re tlo nyaka pleke ka mo ke ga re bona gore no a gona peace so ke right last nyana re nyaka thušo e la re no ka se le thuse ka se le phahle ba re ka go phasa ka se le ke ka se mo phasetse ngwano ebile ka se tle ka dirang ka ge ke tlo lokiša dilo tše wena wa ja tšhelete ya batswadi baka so go bontšha gore a bana thashe right so okay right godimo ga moo last nyana ke ile ka ya kwa nkare maybe last month ka no pitla pelo mara ke boa ka kwa ke be right o bolela lentšu o re no a o swaka o rile ba ntlogele ba se ka tlhole ba sa nkiša dingakeng ka bane ka tsogele ke sa fodile ke re o tseba jwang gore ka se fole na le dirileng lena na a le re ebile ka bana a le nthuši le tsamaele la ngakeng la botša ngaka e la gore
angre okay re nna kwela nkalafile okay nna be ke sene tšhelete nyane ka le ko patela bona le bona ba rai ye šetšeng ba tlofeleletse okay ga ngaka e la e botšiša gore no bjanong nka re ba foune tšea botša gore bjanong la kgomola matšatši a nang bona ba re wena ntšha ditlhare tše le mo fileng mo mmeleng wa gaga ya pheko e le mo fileng yona e ntšhe rena re ka sa go patela o bajo o ye pele ya ke mmago ketse mama ka straight ke sestere ke ngwanene thui o thušana le mama go bolela ditaba tše ba thušana ka mogole ngaka le yona wa ya go yona ya gana go go thuša ngaka e la ke yona impoditseng mantšu a gore mama ga gore then ngaka yena a tswela pele a go thuša ya ke ile okay yena o ile a nkwela botlhoko a zamanyana mphatše ya mphang mara still a ke be right mara ge ngaka e boletše jwalo go ya ka nna a la swanna go dumela gore e tswele pele e mo thuše ka gore lebaka la ka ko gore la tseba re mo bophelong go ne le dingaka tše dingwe mmereko wa tšona ga se go alafa ke go berekišana le batho go okeletša batho mathata le malwetši and go ne dilo tše dingwe moroka motho a ka go šikinya a re lebelela kuu ge o lebelela kuu a go betha mo so nto ya tšea ke ya go fora ngaka e re ba le batlile ba re ke seke ka go thuša jiki ngaka e a boa e botša molwetši e re ba ile go nna ba re ke ntšhe ditlhare mo go wena jwale wa e bona re ke triangle ye nngwe ye e leng gore ga re tsebe re na gabotse batho ba ile ba babedi ba latlhiša abuti saete gore ba kgone o dila ka yena go ba ngaka ka bo yona le ka kgoneng e ne le go ba le kwelo bohloko derendena mara ga re tsebe so re gopela gore monno le se ka tlhole sa moiša ko lebelele motsamaiša gona re ya kwana kere le se la tlhole le ga ka founa re motlišeng ke tle ke mothuše ba le ba sa tsebe le se la moiša be ke sa tlhoke sa moišitšeng tate ka kapa be ke moišitše go mo gore a boe ka ga ya tloge kua hlatheng be ke rwele dieta ke ile mogong ke mo ba ileng ba mphuthela tše ba mphuthelelang gore a se ka tlhoa dutse kua hlatheng a boe ka gae ya ntate ka kapa lenyalo le boima ne mama lenyalo le boima ntate moremi le nyaka kgotlelelo fela le kgotlelelo ngwe le nna be ke sa tlhokisane le yona goa ka nna be go šetse go le nna ke be ke šetse ke teka mo moyeng be ke rapela mara ke teputše gore a fa thapelwa ka legodimong gona e a fitlha na wa tseba ke fela ke botša batho ba bangwe ke re ka gare ga leeto la baratani lerato le kgona go fela go ša le kgotlelelo le sepela ka reservoir ge o ka se e reile gabotse koloi ye ya ema mara ge o ka e reila gabotse o tlo fihla wa kry-a mola ba re ba tšhela petrole mola ka gare ga lenyalo mama go boima kudu gobane o kgona go phela mengwaga ye 20 o dula le batswadi ba gago o tlo phele 40 years ore 50 years o dula le monna le ba babedi Thomas o dirileng batho ba ba geno mo ke eng nto o gopolang gore sale wa e dira ya se ba sware gabotse ene ya ba gore ba kwatetse sa ruri a ke nagana e ka ba e le ya magadi amang a o sewa ka nlatelang okay go diregileng ba ile ba montšhetša magadi okay be re ntše re le gona ke rena be re le batho ba go tegamolela tše ntšhi a re ditsene o na le bo ragadi le bo mangwane le bo mamogolo so yaanong go tla mamogolo o mongwe o dula ko ten mokene kwa wa fitlha gore wena o busy ka mo le dutse le busy mo leno wa majwala tšhelete ela magadi ala a tsamaya yaanong ke a emelela ke a mola ke re a tsamaya jwang ba re yena garebe
e tšea magadi e nyako tsamaya lona kgarebe kana o ra sesaka okay ba fetše monyalo o nyako tšea magadi a le o tsamaya lona taba e thomile moo okay right ka lwa ka gana ba ilokiša ka mokgwa ba ilokišeng ya samaye angre nako ela ba nyala ba sofeleletse nobe a tlo dira lenyalo le la white wedding ka nako ke tlo thomo tlhakatlhakana ke ile ka re dutse mola a ba feleletša magadi a le pele ke sentše ka go bolela mo pele ga batho ba le bo malome le bo nthwela ke tlogetše ba le bantšitše magadi ba tswa ga šala family ka ba botse ka re ntho e so e se ka tlhole e sa bošelela le se ka tlhole le sa e dira le ka teng ntho ke sola gore ke sentše mo ka bona nako e ka moka bere koana re le right ya go no mongwe o setile alamo ya koratho ngeyakho mara mma gorena re re boletse ka language e le e kwang gore difounu di be silent be ile silent no ba alarm okay ntate ka kapa go ile go ba le nako nngwe ba mo founela e sa le furu go bile be ba founela mo founung yaka ba re a tle ka gae ba nya gore a ye go lahla noga or ba re dinoga or noga gona mo ile ba go squishishana ga botse le ditshwene ba re a tsamaye a ye go di lahla a ye go lahlang noga or dinoga le ditshwene ba bitšaena gore a tle gae a tsamaye a ye go di lahla be di bolailwe ke no sebe gona mo gore be di bolailwe or be di riwang mohlomong yena a ka e hlalosa kane be ba founela ena a bolela le bona a tsamaya o ile a gana go tsamaya wa se aya a senkaia go diragetseng tate ka taba ya gore ba re o tlo lahle ditshweni le dinoga no mola ga ida se ke re le gona ona le problem mola sister ke nang phonetseng a re ke tle gae ba tswile ba kae ba kry-ile taba gore mo gae go na le noga go na le ditshwene ke re a re no ba tswa kae o tshwanetse gore ke tle mola re tle re tšee dilo tše re di lahla ngaka le gona nna bjanong ka dumela ka re a ke tloya mara a sankaya tšatši le yang ke re ba re le no ngaka e tlotla a sankaya ka dula a ebile ka tima le phone ai nako e ntše ya kaya one day so ke nyako tseba gore dinoga tše la gante ke tše difeng o mpotse gore o tlo bolela gore ke tša mokgekolo ke na le ena gore ke tša auso so a ke sa kgone go tseba gore no dilo tše ke tša mang o etetswe tšatši le lenkua ga gago mokgekolo a le gona wa bona tshweni tše pedi tše ke di bone ba go bitša ga geno ba re tla o lahle ditshweni le dinoga go fitlha mokgekolo gore ke tša ngwanenu gore ke tša mamago so go ya le ka mokgo le bolelang ka gona malome Thomas gore a re mamago ga a loka nna wa tsa gore be ke sa moele hlogo gale le gale ke ntse ke mo kere ke motho mo right ka bona a zanke ka mona a tshwereng eng angre yano ke bone bafana e Michelle tsogo mona bafana nna ke nna ke dula kua ruma kana ile ya ka RDP ya ka ntle nako tse ke na le magoko da ebe salampo tša le nna ka tabi khare tshweni tše ke tša ka go sestere a re nako tše a tlo yo thasa na a sa yo thasa na latile tšona lo tše tša go khendla tšeki o ragadi ya go ke ngaka a ola ke ampor ngaka ke ngaka le rialo wa o re ke ampor ngaka mfo o bonang o re ke ampor ngaka a jenga ka bona motho a tlo hlahloba kua or a tlo thasa or go tsena motho a tlo dira something ebile ye nngwe ga ntšhinnela ke boa bošego ku nna ke di bona le nna tshwane tšeke sometimes di tsamaya le dithu ye kgolole nyane go swara ke tai ke le ka ketang na eno feta mo room yaka ino dira so ka bane nda mo ke robalang ga re tsene le ya sefela na ke kgone go bona ka ntle wa no thoma go ita bo ma 910 a ka ntle o ka sejo o tlo no kwa dilo di lla di kitima di kutu 910 e sa le le gape ang ke re jwa le ka ntle ya gone le bona le di full step wa di kwa di kutu di chaini di eng
so ka mogae mama koko o dula le ragadi fela ke ba babedi ragadi speech o dula le malome ka ku malome kana o rama morato wa wa papa okay le ena wa tšhaba go tswa mo le no yena e thoma e re boma 9 o te tswalela ka ntlong o na le go mpotsa gore a jwe mara bagesho le a bona gore go ka be go diragala gore le family ya bo Thomas e ka be e hloka thuso mohlomongwe ya gore e ka kry-a tsela ya gore tšhweni tše di lahlwe kapa dilo tše di lahlwe a kere mohlomongwe a retse le bona mohlomong dino ba tla ba batse gore di tswa kae tatswa koko a re ke tša morwedi le ena a re ke tša koko ga gone gore re ka ba organizer kapa le ka re organize tša bona batlamo re ka ba botsa ntate ka kapa ke no tsebe gore batlo ragadi a ka dumela go tla go ka baka la gore mma ena o shetse a dumetse go Thomas o reng a o tlo dumela bafana ke bona mission tsona ke a ba jwa man nna nka tshepa koko a re ke jaaka ku cause ragadi ko re tlo thasa ga 4 or 5 go sene letsoji le letswang ku right re gopela gore le re organizetseng bona ne and then ge le kwane le bona le re feng di-phone number tša bona re kgontišišeng gore le boletse le bona le kwane ya nna msiza kana gore ke wena wa ga msiza gore kabini hlalithwa wena o right-a o ne mathata dilo di nna for lesaeteng la ka ke right nnete ntho ne ke nyako gore le nthuše ka yona ke gore ke ile ka timelelwa ke abuti ka gae so e sale a timela ke na re mohlomong o na le bo ma 14 years go šetša timetse a le tsebe gore wa phela go ba o hlokofetse a re tse gore wa phela a re tse gore o hlokofetse a re tsebe le gore o kae cause ge mama gabe a sa phela ke ena motho leng gore ba monyaka cause o ile a tswa a ya ka ntle ba motsera ba tla kgone go mo thuša a ba hlokofala a senke a kry-a thušo le lekgono re sa monyaka mara a re tsore a senke re tswa rena re ne re nnoši re yo checka gore mara o sa phela na no ba tla le lebelela yona moroka o gona ya ke tla mo lebelela yona ke bone o ka re bonya go bolela mama ntate moremi le nna be ke gopela lapa le mme motswadi thušo ka ga ya go nekwano ga gešo ga mme motswadi a go nekwano o mollo mong ka gae wa piapitša ga gana nnoši mafela a sa le ka kitchen mafela a ka dikamoreng ke mo go dulantšha go ja a go nekwano a ba kwane total gore ke ba gopelele thušo ke bona o ka re ba tlo bolayana ba tšhelelane di-poison ka baka la gore ba tlhoene ka mokgwa o mongwe o makatšang o mongwe ga bona o mongwe o bona lenaba le legologologologolo o bošuge gore tšatši le leng batho ba tlo bolayana o mollo o reka grocer a gage o bja ka marobalang ba hloka thušo ntate morena ke ba ba kae ba ba apiang pitša tša bona ba nnoši ba bararo sesi wa ile apia pitša tša lena le ba bararo ka kua ka lebaka la gore a re kwane lebakang re baka gore o mongwe ga ne tšhelete a ke re kgwedi mohlomong nna ke bile le tšhelete and then ausa ka yena a ba le yona go ba le ntho e leng gore ya re lweša felo ke ra re baka dijo re baka gore o mongwe a kgone go reka o mongwe kgone go reka and then o fila jwang o ija ngwaneno a sene dijo yona e koša bohloko thata cause re godile ka gae re ija ka moka and then ka mora sesi wa itsena ke itsene ya khielo le ya gago ya khielo dilo tša lena di ka se loke gobane le bapala ka lapa la mokgekolo fela le yeke re a duma gore re ebiletše kore ge e le gore ka labone ba bua malome ka kapa e be malapa a mabedi e be lelapa la gabo mama le la gabo tate then mama o tla tsena gabedi ka re tšaka modi a monyaka le tšaka kudi a monyaka
ntate moremi ke tlo tsena gabedi ka baka la gore ga ba kwane ka moka ba kwana le nna o gane mathata o tla go nna ka moka ge bane mathata ba tla go nna ba botsa nna ande le nna ke ra ke rwele mathata a ka gaka ke sa tsebe gore a ka ga gešo ke tlo solva jwa ande ka moka ba ke a ba rata go ne le gore nka morela ka re o la morieng o la morieng ka moka ge o molo mong ga bona gore o mongwe mo kwatisitse ka moka ba rola dieta ba tla go nna a gone molato batswadi re gopela gore re rume mo le tlo ya gore bolelela le ba bogadi ba gago ge le kwane le tlo re fa di-phone number then ra ba founa rena re kgontišiša fela gore le kwane go tlo tla mang le mang ke ba ba kae go tloga ka kwa saetela gore re tseba gore ge re ba lokišetša senamela re ba lokišetša re tseba gore na ke ba ba kae re tla e bolela re ne le letšatši la go sasa re ne le letšatši la labone go fitlha ka bo 12 a kere re a leboga re tlo di bolela ka moka ga tsona a dine molato moroka nke o e tswalele mo o e o laelane le batheeletše gabotse malome ka kapa a ke bontšhe mo gore malapa re tla a thuša fela re kgopela gore magagešo ge re le tlo bua ka labone le re netefaletšeng gore batho ba bua ka re dira batho re botša batheeletše maaka ka baka la lena ka ge re sa kgone go ka kry-a nnete re kgona go tshepiša batho gore ba tlo bua mo ka labone ba re re tlo bua ka laboraro ba re sa le gona labone ba re a re gona santse banna ba ba thome ba nyake go tseba re ba lebalelang ke ba ba kae re ba bakela mmereko tate ke maikarabelo a gore o bolele le ba ka gae batle mama ke maikarabelo a gago ka ge ba ba kwana le wena ka moka gore ba batle ba feleletse ba fitlhile fa re se ke ra fora batheeletše ka nnete alright ke a leboga malome ka kapa nna ke a leboga ba ka tla go sasa ke letšatši la go phetha ba ka fihla forogo ke leboga kudu batheeletše ba motse community radio station le ka dikgokaganyong tša leago bašomi mmogo ba ke lebogile thata